Lapha emakhaya lami igama LAVA pronounce lava sinkumkani yale phansi lo labandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. I'm sure you guys niyazibuza uba hayibo Mr Nzokulayita kwenzekani wabamba imic namhlanje. Well, there's a lot that's going on bafethu. uBlue found a sponsorship bafethu, so she's going to study at Cape Town. So into ezokwenzeka kwamanje bafethu mina naye sodlala ukuthi sibe sichintsha lapho nalapho. Khona ama episode ozokuthi washude ngesingaye yena ngoba usakhona akakahambi usabhizi ngama preparations ukuthi eye Cape Town bafethu, and then mase ehambile sobona from there. But I promise you guys ukuthi sizoninceda. Angeke siJozi Bioscope siniyeke nihlale lapho ninenkinga emakasi, ninenkinga nifuna ukuthi iJozi Bioscope inincede ngazo, and then thina sesitop ukusebenza ngoba manje uBlue sabhizi ngalento busy ngayo. Bafethu asingene nehleleni ke namhlanje sibhalele ngusisi lana. Usisi kanene uthe ngubani igama? Sabona njani bhuti wami, igama lami nguthandekile kaGadebe. Uthandekile kaGadebe. Siyabonga sisi, ngicela nje uxelele amavuezi wethu ukuthi why usibhalele la kuJozi Bioscope, inkinga yakho yini ufuna sikuncede ngani? Okay, ngibhalele iJozi Bioscope because nginenkinga la eMthandazeli bathi Prophet Mdleje. Oh, Prophet Mdleje. So uProphet Mdleje ngahamba ngaya kuye ngathi ngicela usizo lwakhe ngoba benginenkinga nje zamaphupho. Ngathi ngicela ngincede. Ngafika ngelinye ilanga ngahamba ngaya kwakhe. Mangifika kwakhe ngathi mangingena bokushunqa. Makushunqa kanjalo ngathi mangiceda ukuhlala nje boma 5 minutes nyana. I think I fainted that day. Waquleka nje. Ngaquleka nje sithubeni, and then ngathi mangivuka impahla zisekho. Hayibo. Emzimbeni wami ngimanzi ngaphansi. Hawu mangimbuza umProphet ukuthi hawu kuyenzakalani manje baba uMdleje. Baba uMdleje ungitshela ukuthi angithi bengukuthandazela waquleka. Ngithi manje ukuquleka kwami sekungenza ukuthi impahla zingabi sakho emzimbeni wami kanjani. Kanti uthandazela ngepipo uthandazela ngepipo ngithandazela ukuthi ngibe right njengoba benginenkinga ukuthi ngize kuwe. Hayi ubaba uMdleje abambe la yeke la ngidecide ukuthi ngihambe ngeclinic. Ngihambe ngeclinic ba confirm ukuthi vele ngilalile nomuntu and akasebenzisanga necondom ubaba uMdleje kimi. Ngisuke lapho ngihambe ngepolice station. Police station ngivule icase sibuye simthathe ubaba uMdleje simthole bamthathe bamuse police station. Inkinga yami ukuthi after 2 weeks ubaba uMdleje ngimbona sekakhona elokushini futhi. Hayibo. Angazi kanjani. Mangiloku ngiphithiza ngiye police station ngibuza ngalo daba lwami bakuthatha bangilahlela le bathi abasayingeni bathi ngizobona ngiye ngama SMS izongibiza ukuthi for icourt. So ngibhalele nini ukuthi ngicela ningincede ngalo daba leli because I can't ukuthi umuntu ongenze kabi olale nami without my knowledge, without ukuthi mina ngivume bese atholakala elokushini. No, ngiyaku-understand sisi wami, it's just that ngifuna ukuhamba nawe ne because ngiyabona ukuthi ubaba uMdleje ngathi khona into wrong oyenzayo la kuwe. Bengicela uku-understand nje mama ukuthi before uye kubaba uMdleje khona indoda mhlambe uhlala nendoda wena? Cha angihlali nendoda ngihlala ekhaya. Oh, uhlala ekhaya. Mhlambe wena neboyfriend yakho nike naba bekusoka isikhathi esingakanani before niye ecasini, before into yonke yenzeke? Bese sengihlukene nobaba abantwana bami. Okay. Njengoba sengihamba ngiyocela usizo kubaba uMdleje sengihlukene nabantwana bami and besokuyisikhathi ukuthi ngingalali nomuntu wesilisa. Yebo. No mama ngiyaku-understand and yonke lento ichazayo it shows ukuthi ubaba uMdleje kungenzeka ukuthi unesandla kuye yonke lento eyenzeka. That's why namapolisa aze wamthatha the way uchaza ngakhona. Ngisola ukuthi maybe ubribe ubaba uMdleje ukuthi azatholakala ngaphandle because if bekangabribe ngoba usaboshiwe namanje. Ngifuna ukulungiswa so ngiyacela ukuthi sicela ningincedeni. No mama sokwenza konke okusemandleni because into ekanje is not allowed ukuthi yenzeke, especially kuwe njengomuntu wesifazane and njengoba uMdleje ngoba umchaza ukuthi ngumuntu othandazelayo. Ngiyakholwa ukuthi mani ngabantu maniya ebantwini abakanjalo nisuke ninethemba lokuthi lo muntu uzonginceda. Sizothola usizo kuye and uthola ukuthi asengokuqala mina. Bakhona abanye futhi abayenze lento angenze yona. Manje mama wena lo phathi uMdleje ukuzumazi maybe umthole kanjani kunomuntu okuintroduce kuye or ngumuntu omaziyo from kudala vele? Umfundisi lona ngezwe ngomunye umngani wami angitshela ngaye, angitshela ukuthi hayi uyasebenza ngathi hayi awuthi ngeke ngizame nami ukuthi ngihambe ngiyombona ngiyohlola ukuthi kuyenzakalani ngempilo yami. Hayi njengoba sengithola inhlekelele nje. No kuyenzeka wena umuntu omdala nani ma viewers lapha emakhaya kuyenzeka bafethu ukuthi sometimes uthola ukuthi labantu bayasebenzisana, uyabo abantu mabesebenzisana ngathola ukuthi wena mama wena ngumngani wami and mina sengifuna ukuqala le business yobuqobo
ubuqhophololo ngifuna ukuthi ngibe ngidlala ngabantu ngiyenza yonke lento engiyenzayo ngithi no wena Chomi ngicela ukusebenzisa wena ube i-reference yami ebantwini ukuthi mangifika kumuzi uthi hayi ngiyamthemba nami ungisebenzele kanti awungisebenzelanga lutho before yabo so ziyenzeka into ezikanjalo so mama ngicela ukubuza manje masisuka lana ukhona yena mawucabanga uyakwaz la uhlala khona ngiyazi lapha hlala khona and definitely sure sizomthola endlini sizomthola endlini no mama ngicela singaphozisa amaseko sivele siye kuye lapho ezosichazela yena siJozi Bioscope ukuthi kwenzakalani ngalento yenzekile so bafethu bengicela nje sihambe Mr Jones can you please move and go assist the lady mama bengicela ukuthi masifika lapho ne ngoba sosibizile thina siJozi Bioscope ngoba uyasithemba and uke wasibona before ukuthi siyasebenza ngokukhulu kuyikhandla bengisacela mama masifika lapho ukhulume yonke lento enike nayenza nina wena kube uwomchazelayo because angifuni ukuthi eyive ngami yabo mangafika mina lapho ngifike ngithi mama yazi wena Pastor Mdleshe why wenza kanje kumama uzothi wena uyithathaphi leyo nto so ngiyacela ukuthi masifika lapho mama usho yonke lento oke wayikhuluma kuwe nako konke lokho kurongo ke wayikwenzela kona before no bafethu lapha emakhaya mayingabe kuyenzeka ukuthi nawe mfethu khona inkinga efana nekasiso obhekene nayo and uyazibuza ukuthi mfethu ngiyenzeni khona lapha iJozi Bioscope mfethu sine Facebook sinayo Instagram ungakwazi ukuthi usibhalele ne-email yethu Jozi Bioscope usibhalele usitshele ukuthi mfethu ngicela ungincede Mr Lava mfethu ni Jozi Bioscope usincede sibone ukuthi sokunceda kanjani Mr Jones Mr B bathi singena khona la usebenzela khona la marune family lo muntu because ngibona ngathi kunezindlu eziningi lana nama rooms engathi uya owner lana indlu yakhe you must stand engathi uma stand no haya singena mama sithi umtshe sanibona no ngicela sinokhe khona la that is rape no it's a rape mama ayikho right lento yenzayo because angivumanga lento ayenzula zange ngivuma gogo asithemba ukuthi khona mama gogo mascot gogo ngingene sanibona baba sanibona uxolo baba manje sokwenzakala no ngokukhula inhlonipho baba hayi mama sizongedaba hayi la ma uyazazi wenzena ngithi ngikutshelile ngathi sikhulumile umuntu omdala baba kunjani ngisacela umuntu omdala sithi angithi manje ngizama ukuhlonipha indlu yakho baba umuntu omdala unjani baba uyaphila umuntu omdala uyaziwa yimi nama waza ini umuntu omdala lo mama sakhuluma angazi ukuthi ungibizelane baba angithi mina ungazi awusazi sonke nala neteam yami so bengisacela nje ukuthi ngiyithobe ngizehlise kuwena ngikutshela ukuthi igama lami ngubani and size ngani la kuwena angithakuliwe igama lami nguLavas ke umuntu omdala ngihamba neteam yami la sisuka kuJozi Bioscope so ngibhalele ngumay sister mfundisi mina ngiyakuva mfundisi ngumfundisi mina ngithandazela abantu abalenkingi right nalapho umuntu omdala kodwa bengisacela ukuthi ungimamele nami ukuthi size ngani la ngoba thina sela ngumthandazo sikhatshe ngusisi la umuntu omdala ngicela ukuthi engayivi ngami like I said ngisacela ukuthi usondele nje kancinci umchazele ubaba ukuthi why sila namhlanje ngafika la kwakho ngizocela uncedo ukuthi ngicela ungisize nginenkinga ngathi mangivuka ngadrageka ngathola intutho ri impepho ri yini la yayishunqa kwakho ngathi mangivuka lapho ngivuka nginqunu ngathi mangikubuza wangitshela ukuthi wena ungithandazele ekliniki bathi ulale nami without my knowledge bathi ulale nami without my knowledge ungirapile wayiba ungayiceli kahle ikuku wayiba ungayiceli kahle kunokuthi ungidroge angikudroganga ngicela wehlisa umoya umuntu amaphoyisa afelile ukungisiza ngibhayela iJozi Bioscope ukuthi ngisize ke manje izongisiza iBioscope ngifuna ubulungiswa ngami futhi ngisacela ukubuza la kuwena futhi wena ungumthandazelo njani ukuthi ama clients wakho makafika ungumthandazeli nabo inyanga wena nginyanga futhi ngiyangena isonto lepostile ngena isonto lepostile uthe kuyimi ufuna iswasho ngamnika iswasho kanti unemoya yakhe engayazi mina ngaqulekiswa yini kuze ngaqulekiswa yini lo moya nawo ningo ukuthi ngimkhiphe wona umuntu omdala ngicela ukunderstand la kuwena umama ufikile la kuwethu uzofuna usiza ngithi injani and then waseyaquleka ngoba ekuchazela bengafuni ukuthi uyive ngami le ndaba ngoba mina ngichazele sonke istory ngisacela futhi umuntu omdala ukuthi mina nawe sisebenzisane kahle kuze singabi nenkinga ubuzoba nenkinga mama so ngiyacela ukuthi mina sisebenzisane grand ngithi futhi kuwena
ngiyakubuza ngesikhulu esihle uyathandazela abantu angithi Ngiyabathandazela abaningi abantu banemimoya. So lala nabo. Angilali nabo, angilali nabo. Uhlaba wonke wazi ngawe. Ngifuna bakwazi ukuthi wena ulala nabantu besifazane without their knowledge. Wena awutshele mina kwenzeka kanjani ukuthi my sister eze kuwe la ukuthi ezothandazela mase kavuka ethevuka seka naked half naked enganxibanga Kanjani? Bekasemoyeni. emoyeni umuntu omdala ngicela usihloniphe ngoba usibona silasi semsebenzini wena bhuti and angifuni ukuthi manje uzongihluthule thiwe way yokuthi ngicele labantu engihamba nabo ukuthi bekwenze lendlela ukuthi nawe uzosihlonipha ngoba uyabona ukuthi ngize la kuwena ngenhlonipho ngicela nje ukuthi Ngikhuluma ungichazele iqiniso yini? Iqiniso. Analo iqiniso. Bengiboshiwe ngicela ukuphuma. angeke uzuboshwe wena bhuti mayingaba yikho into wrong yenzile Ay vele ayikho into wrong. uboshwe kanjani uphume kanjani ke Because lento ayinabufakazi. ayinabufakazi ubufakazi bukhona wena bhuti ngoba uyasho ukuthi umama uye eclinic after that unayo incwadi thina sikhombe yona Yona bekasukele endabeni entweni zakhe mina ndingayazi. so wena umthandazeli enhlobo Ngimthandazele nje ekuseni ngecawe ndimxelela ukuthi ndiye esontweni. Wathi ndinomoya andazi kwenzakalana andilale ebusuku. Ngathi ngena ndimdamezela. yazi wena ngikhulule wangikhulula wena into enginyanyisayo wena bhuti wami ngoba siyiJozi Bioscope into enginyanyisayo wena bhuti ngimthanda umuntu ozizela ngobukleva and wena njengamanje ungizela ngobukleva and nami angazi ufuna ukuthi ngikubonise ukuthi nami ngiyokuhleva ufana nami Ufuna ukusizwa. Yabona manje phelile ngawe ke namhlanje elamanqamu namhlanje Kanjani? Ngimthandazela. Mamela Hamba lesipho. ungangenza ukuthi ngislima ngitshelile futhi ukuthi ngisiphopaye and manje ngiyakubona ukuthi ufuna ungiforce ukuthi ngize ngibe nami ngihluthuke ngibe njengawe angithi amahata uwabrayipile ngalendlela obabrabhe ngayo ngiyawazi umthetho mina ngizeli ngamasimba Angibrayipanga and maha. lokho kwenzile ngiyakubona ukuthi ngamasimba ngikubuza ngesihle ngizokubuza kwaqala bhuti uwenzeni usisi ngifuna nje inyane from wena siphume Sisi ungene endlini. Yeah. Ufika wakokota. Wangena wathi unomoya. Khona akalale ebusuku. Khona into engamlalisi ebusuku. okay Ngathi yini lento oyibonayo? Sure. Wathi ngathi ngiyathakathwa ngabantu engingabazi ukuthi ngabobani. Yeah. Ngathi alright ithi ngikukwenzela izinto uzokwazi ukuthi izinto bani bhuti ngifuna uunderstand la ezintweni iziwasho zakho zi-involve ukuthi umuntu wesifazane ephume seka half naked emanzi futhi nasepentini yilezo mama Mr Jones sorry mama ngiyacela umuntu omdala ngiyacela umuntu omdala angithi ngibe ngishilo kuwe uboshisa ini ngiyacela wehlisa umoya umuntu omdala ehlisa umoya no mama ngiyacela wehlisa umoya no into yenzayo wena ngoyijwayele futhi ngizokubuza kokugcina uwenzeni kusisi uphume kanjani emaphoyiseni wenzeni uphume kahle wenzeni uphume kahle Mr Jones, can you please take this guy off cameras? I want you to deal with him physically, because it looks like. Mr. B, can you please take this guy away? Angithi wena ufuna ukukhuluma iqiniso, ufuna sikuprove ukuthi singabobani. Inkinga yakho usijwayela amathimba ucabanga ukuthi sizodlala la. You're swine. No guys, ngenkulu inhlonipho. Inkinga ukuthi lo muntu niyambona nani ngendlela oyenza ngayo ukuthi ucabanga ukuthi sizilimi. Sizela ngomsebenzi angeke uzu abuse umuntu wesifazane. Uyambona ukuthi umama ukwate kanjani njengamanje. Ukwatela ukuthi uvuke half naked mama, uvuke half naked ngendlela omcelele ngayo. Unama spams And yonke into iyacaca la kuyena. It's pretty clear ukuthi uyenzile lento. uyenzile ake ngimqambe lamanga uyenzile Manje waye ezosiphikisa manje mama. Awusile sho ukuthi vele ujwayele No ujwayele. Ujwayele Icacile but no ngicela ungawathi ngizokwenza konke okusemandleni eziJozi Bioscope ukuthi Please. sikuncede mama. Please because ake ngithi mina mangihambe estradeni kuloku ngihlangana nalo baba uyanginyanyisa And yena ufreely la uhoka freely estradeni kuba ngathi akwenzekanga nini. Serious kamampela Guys into ezinokunginyanyisa ngicela uze ngapha mama ungashisa ilanga. Into ezinokunginyanyisa abantu abadala emakhaya into esifana nalezi ukuthi umuntu uyenza into wrong emntwini urep umuntu wesifazane bangaki sidila nama case la eSouth Africa abantombazana abantu besifazana abarechwa each and every day kunabantu abafikayo ufena uthola umuntu ukuthi uyadraga umuntu wesifazane etshwaleni ecede lale naye without knowledge yakhe untombazana why ungaconfess and stand uthathe responsibility for your actions. Mr Jones I hope nisase right lapho bafethu. Mr Jones Oh, you say? Yeah. Oh, 2 minutes. Stop, yes, 2 minutes. Okay, sharp. No, guys, Mr Jones basadila nabo. Akuliwa bafethu.
sifuna nje ukuthi bemthethise inyani ngoba yazi ukuthi abanye abantu kuyenzeka ukuthi bengakwazi ukuthi beyithethe inyani in front of the cameras so ngiyacinga ukuthi mhlambe mabe ngathi ukuxoxisana bona bewuthuma la bangakhona no Mr Jones no Mr P mhlambe uzo understand ukuthi si serious okungakanani and sifuna ukwazi angithi la size ngenyani besingamlwisi kwasekucaleni besifuna nje ngidira ukuthi futhi uyaphika uphikela uyaphika ya Mr Jones wenzani lo ucela uxolo Mark 10 come here sisendalo slip ngicela umbeke phansi kuthi mda ngeke uphinde wenzeni mama ngicela simbuze lo canga siyadlala my brother ngithe kuwena uma sister ulale naye naba ulalanga naye ngilele naye bhuti ulale naye uvumile yena ukuthi ulale naye akavumanga bhuti akavumanga ukuthi lento le bhuti bangaka abantu osoyenze lo manyala wakho wenzayo kubo babini omunye washona ulala nabantu beze beshone wena madred ambashile lo washayiswa imoto washayiswa ngemoto ngoba wena ulale naye Mr Jones umphake please lift it up angeke sihlale phansi ngathi mayisiza ngapha siqolele for in siqolele for in please my brother okay ngicela wena my sister ngifuna ngicacise uphume kanjani ejele wena kwenza kanjani uzuphuma ejele lelinye polisa ndithe kum yini engikufunayo ngathi ngifuna ukuphuma wathi ngikhupha imali wakhupha imali ngikhupha 5000 ndaphuma wathi mandihambele kude nalentombazana ngaphindi ndidibane naye so nge5000 wena bhuti cabanga ukuthi izosolve idignity kasisi isidima sakhe nesithunzi sakhe uze kuwe lawo lo muntu exakekile awuyicabangi lento ukuthi lo muntu makaza kuwe unenkinga ucela uxolo lizosebenza ngiyacela bhuti uyacela okay le khata lelo sebenzisana nalo bani igama layo Uthabiso umthabiso mfowenu uyakwazi kwakhe ngiyakwazi manje lama transaction bhuti mani wenza umthumelele imali through i-account or wena uye lapho kuye wamnikeza icash uye wathi ufuna icash ufuna imali afuna into ezotreseka ngoba unobuqophololo ofana nawe Mr Jones ngicela nimphakamise ngitshele ubani lo muntu uthabo mkwenu uthabo mkwena akahlala ukuthi ohlala kwalapha nje le police station yakho uyayazi igama layo police station police no but ngeke umsebenzise Mr Jones lift him up ngeke ngisebenze kabuhlungu manje ngiyacela ucela ini ucela ukuthi uzosibonisa lo muntu no ngubani igama lalo muntu uthabo bani uthabo mkwena ngiyamazi la uhlala khona ngiyamazi lapho ahlala khona ungangithatha usisi njengamanje ngiyathatha ngikuyise bhuti usho ngale ndaba ngisho Mr Jones bring him here mama uthi yamazi lo muntu uthi yamazi lo muntu osebenzisa le ngicela uze ngapha ngomini uthi yamazi lo muntu osebenzisa naye so uzobashwa naye shukuthi no bazohamba uzobashwa naye bafethu mayingabe nawe khona umuntu lapha emakhaya mfethu oke wakuroba or ukurobhayo ngamapolisa or ipolisa elike lakudibanda imali lathi lifuna ukuthi ulibribe in order for ukuthi izinto zalo zobuqophololo zibe grand cela usibhalele la ku Jozi Bicycle mfethu izodila naye njengalesilima lesi my brother irongo lento yenzayo and ngiyafisa ukuthi yonke iSouth Africa and yazi into ezoyenza njengamanje my brother into ezoyenza njengamanje sikucela siyakuxelela sikuse police station before siye police station ngicela siyodlula kuThabo Mkwena uyangiva ngithi ngakuva bhuti sidlula kuThabo una iPhone number yakhe anazi iPhone number mara yazi la esomfumana khona njengamanje bhuti ngicela ukuthi siye njengamanje kuThabo Mkwena bhuti Mr Jones Mr Big please put him in the car hayi ini wena jayela kabi bengisacela nje senze ifavor njengamanje silandele uMr Jones and uMr P sithi ukukhulumisana nabo sihambe ngoba wena you need to be a witness guys into ezikanje nawe mangabe lapha emakhaya khona inkingi obhekane nayo mfethu kuke wabophisa umuntu obulale isihlobo sakho mhlawumbe ko warapper udade wenu owusisi wakho ngiyacela mfethu usibhalele lapha ku jozibicycle.co.za or usibhalele enkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku Facebook mfethu sikhona na ku Instagram on Jozi Bicycle make sure ukuthi mfethu so make sure thina ukuthi siyafika lapho sikuncede ngendlela egrand yabo mama bengisacela sigijime silandele labantu ngoba manje lo mqophololo lo kwamele sibonise namhlanje bafethu uzokhupha lo muntu sizoza ke ne follow up bafethu ngimxelele ukuthi kwenzakalani mangabe siyamfumana uThabiso ngizonixelela ukuthi kwenzekeni ngoThabiso but lo mgulukudu wama dreads ambashile ngizomeka sure ukuthi namhlanje ulale evalele asambe mama